Još do sada nismo bili u Sjevernoj Makedoniji, prvi put smo ove godine tu. Svaki put se mijenjaju studenti, to su studenti završnih godina koji na neki način se povezuju sa svojim kolegicama i kolegama. Za ovu godinu je bilo planirano Skopje, ali s obzirom na raniju suradnju našega fakulteta sa Štipom, ubacili smo i Štip u cijelu priču i iznimna nam je čast vidjeti čime sve raspolaže Univerzitet Goce Delčev, s čime raspolaže Pravni fakultet, u sklopu kojega je i studij medija ovdje, i posebna nam je čast da se poklopilo da je termin posjeta nije bilo planirano na prvi dan akademske godine, kada smo jako lijepo ugošćeni i vidjeli jako lijepu svečanost dočeka studenata na kojoj bi vam i mnogi drugi mogli pozavidjeti. Moji studenti su rekli da bar nas ovako dočekuju. Mi ih dočekamo kao fakultet, ali vi to radite na jednoj puno višoj sveučilišnoj razini i samo tako meni se to jako svidjelo. Verjetno to, ki pride za svoj работа како иднина, меѓутоа да се вратиме на проектот New Waves, во која фаза е проектот, имавте денеска одредени состаноци на тој план? I to je zapravo ispalo jedna zgodna okolnost da je 1. listopada, odnosno danas, konzorcijum meeting, jedan od online konzorcijum meetinga koje smo trebali održati u sklopu projekta, danas je bio jedan od važnijih jer smo u jako zahtjevnoj, jako osjetljivoj fazi projekta. Naime, stvorili smo te e-learning modules, odnosno online materijale, sva 4 partnera, Portugal, Sjeverna Makedonija, Slovačka i Hrvatska, i danas smo se dogovarali što i kako dalje. Slijedi nam faza pilot testiranja tih materijala koji su stvorili sva 4 partnera u sklopu 4 modula, ukupno 32 sata. Slijedi nam faza da provjerimo te materijale, da ih nekako kreiramo i zaključimo do nove godine i da poslije toga lansiramo digitalnu platformu koja je nekako u srži ovoga projekta. Mene posebno raduje da nakon što smo posjetili Portugal, nakon što smo posjetili Sjevernu Makedoniju u 3. mjesecu, nakon što idemo krajem siječnja krajem 1. mjeseca u Slovačku, da će na nekakvi onaj najdulji boravak naših dragih kolegice i kolega iz medija, iz akademske zajednice biti u 4. ili 5. mjesecu iduće godine u Osijeku, kada ćemo te e-learning modules, odnosno te materijale koje smo stvorili, predočiti kolegama kojima je to i namijenjeno, dakle kolegama sa lokalnih radijskih postaja iz 4 zemlje.